Ibuka sana mutegeri na muthingati wa mubango jwa muri mceruko nabwa tugere turenda kuri muri mu town. By the way turema tukuga yo municipality buga town itiri mawaga na itiri tagwa nandi ino turi kambakia na turi kwa mutongeria wa municipality kare kibuko ino turi ntuko na rua riria ati na arekirite tai na riria ati kuringa siasa na chietha rutha keje kwita ngwe ciawe yani personal ngwe ciawe na ikete mutore ntuko na rua kiri urethi burenda buna burenderethetie na tukathoma manto mengi mono mbuga gipindi giki no gitinya mweri tukithoma sasa kubwethera bwe tayari kuthoma na kibu karibu sana munene Asante Mulemi Saroroko unde after a long time karibu nyumbani na kwethera kubugwa thene tera isi oni kugwatithana ogwetithia rwa ingugi nonto bekuona taundi mashambani iba kugwatithana yaoni aria nkwoza aria bugwita ngwecha mwananchi si schedule ni dare njumu kidogo ni umano nto ngugi assembly ni njumu thairia uko tetera anto na ngugi yetu ni there way demanding as well but the time we ku manage mungna kanya kanini kenda tumbi ko develop personal development ira tuga personal development also is very important, especially the area ugo kwenda kwithwa we mtu different mtu most of the time tuina ara yake tukeri kwithwa siasa into inananja babati could learn something from us but you learn just politics babati kona the other side inya you and aba. So apart from politics I get some time one day a week irambi the ron kuga easy ni ontukwa kwera antigweta ni ontukwa kwa mimbira nkwandikwa nangu gicha kwigukara especially changombe na naro finally naro bo kinyai untukwa ukinya ntukwa alafu antu babengi bambitaka leptown ogwe murungu kako mitadro tina meya omporithi boko mono kejo taratau niu na marandu ja kwambuga nure aga indi ja kwijonde aga ja maingi ibaga sara to aige boga Kalebi mutano tena ndipo kuona of which iwe is my brother tu na ka history na ibaga sana nunto banyara to ambali na to amenyana twambiririe kimanto burimi omanto jori jasungura to atonya kumenyanya rimba bali muitone so shughuli chale it has been a journey and asante to atonya siasa ne yes and it happened to yana nandi naro to ikingombe nandi thai uwe at your own time weto Caleb kangombe beto Caleb ndendi gwitwa Caleb eria Caleb nguku ndendi gwitwa marito jaja ukenywa because ukejwa tegera Mwangi eria it is an encouragement not just to Mwangi eria a brand name ke agweta okona nturerewe Murang'a nonto na transform the entire community through already they are apart from politics. Kontendi gwitwa Caleb siasa bendi gwitwa Caleb eria Caleb nguku it makes more sense. So man tujaja na ndemenya ni wiji mtu akamheshimiwa ile batonya kiri urethi nundu maybe na kuona kanyamwa kona una ndiro rasura mbere otiromba kurethi so inawamba ni tiazo ni murungu kwa opportunity kwa mutongere municipality kana ina ka history kitambo kidogo nundu mami okwa na tura kurima batalima the conventional injirere kawaida ngonje kaga ngombe nguku lakini aliki kagitene okarea unda ndio thira chukuru ndajukiria ngombe ciao kwira traveli ageta tugwe mwantigira ngombe ciawe etite almost 6 months akije thiri mpendiria ngombe cionde kinyi nonto antigira ngombe ikiuma rite ijire rite ithatu ndetana nikimuchore kwa mwe Kiambu twathoma wekemu ngita ndethiria muthakore bekama lita 200 kingombe 067 I was so challenged nonto thatu twara ngombe ithandatu na twaturo twira na guketha kwine tumagi kinene muno gigutwira kure lakini kibo batarea munda batarea anything inene yani baba manage space karaba nako ba manage space raba ino na bakona lito 200 plus so ndi kujanja the first thing ndariria baba konda mwira ngombe iti cia mathi 20 tugure ngombe ijiri ithatu ira chumbi gwiteria ko ronto twari tugombe tutora ngombe cia kawaida kagwita gatemera kithara kimwe ngombe cio temera thara kwa mitindi
those kind of things. Kuma the akijarire jire diria tuna ng'ombe inya ithano but ngie ya teta tigito ndi na ndambira nuntu kurukia kirundu gya gwake kurithia. In fact kandombere ambira gurukia kirundu gya gwake kurithia na ndingo kunengera kyo wendelea. So I took it from that na kuma ukinywa ndambiri kurithia ndarithia mwanka siasa cha 2015 don ng'ombe chako cha nderukire ng'ombe ndeta siasene ukije kuma siasene narora cha barato arunga ndari campaign omuri kirutere kuma ki campaign the rate mukuro turereta bwaga muno I will say that kuma ki campaign cha muri kirutere ngicho kanja kairuti ng'ombe itiora irene aflatoxin and those other kind of things na chia frustrate mono kontari dia kairi kuma leo na ndrambe dio ria last year Gondra settle farm. I started from there, but the no range with farming, kinonga akura my journey is very unique. Nontonta di agriculture, da di business. Da tonya gi farm jeje, kare amwene farm, nyangiri 20, ku farm yakwa mudia gwita nda rate more than 80,000. That was. Okare ku kiumia kanturo. I stayed there for a month. In fact, tomorrow si first born wetu no ndiri rembe cheu. Na Mungu na mudhali mwiba tusukumita mono. I took 1 month to adoma so many things about a cow husbandry, mantua feeding, mantu jamingi ja ng'ombe. In fact, I've not implemented a quota in all India kwa ng'ombe. I'm trying now to start because in an empambere here, and you can see maybe by next year ngaguita one tunukwa na gwaka. Koni kuendea gwaka ku expand. By next year I will have now the actual farm we don't quite set. So na inkona nibangite kwa murethi mwikire na inya nkona we murethi ngome murethi atia karuturo ka inchi temerete ningo muitone nontonde kamuito inyako still ikamuteretu it's very good ngombe tu itiorota wake ara orota kamuti uga ile niyo ile nene kifamu na ndikenda twakinya korota nonto Mungu atukinyithio tuna ng'ombe target ya kwetu ngwaka thaine ng'ombe 40 na gintu kira mpenda 40 ndena nde ari ikethwa chief 40 farm yothe kaka ndeje na ndeje setup ira ndinyo this year mbito ndina ng'ombe 40 lakini ande na ng'ombe around 12 11 icho tha ichieku but by the end of this year ikethwa ndikujulia nkanateje first phase ya ng'ombe 25 kuna ku target production ngena padi. Apparently per day I'm doing around 220 liters iri gwitandiri but target ye kwa nonto iri gukamwe ng'ombe 10 ng'ombe nangu ngakonia no tungagwikia gichio kwimwe imwari but ira thaitu kama thairi gwitandiri on daily basis ni around 220 liters. So na netuge wikite 40 cows target ye kwa na kenywe witina ma 800 liters. 800. Yes. Atango nonto unimpenda kuchika na nkende nyadi mibeigwa makosa ya tudide ya most of the time ikwedra na target yorongo okoga ng'ombe mwe koma liter 35 40 ndiko ndikuikira that target. I want to be very realistic because I've been in this whatever for a long time. I'm targeting at least ng'ombe rega ito giteria reka ige production nonto chidra na face scale lactation ya ng'ombe ichidra na lactation period yao ito gita 20 liters. Kunyo tukwenda kwa ng'ombe kuna nde iketha gita thate imbonas na igita thate nya ukuichi gwita thate but nte kuigweta nduga production cheita chionde king'ombe 40 chia kamo minimum of 20 we nesa buru watalithia ata minimum of 20. Yeah, no turitare still is simple nonto that in a cooperative. I think Meru Central near the biggest in the country at the moment. Nira nene monka nyage KCC nira nene rekio. They are selling at 50 shillings. We are selling at 50 shillings, but we can bonus 2 shillings. Kowe kama liter 40, it is 800 times 50, which is 40,000 in a single day. Over 40,000 times 30 eka 1.2 million. Hey. Tulia. Nande kukiule ngejo kule kwa achieve. Yeah.
na saburia urarigatonya na kiri manta feeding Yes. na ng'ombe mambuga ubo spend area lingana kenda yomba kuteria. Now apart from Nandi, this one established kwena already bonge bure established kana kuendelete. Okay, kinywa what I'm trying to start in this farm ndendi kwambiria kukwatithania mantu jathatu. Bithwe dina daily, a very stable daily farm of which now mbira murungu ibwaga it is shaping up. Bithwe dina very stable ira tuita bull fattening. Kwina bull fattening kwenda kuthithia nonto antu baba ingi beterete bagya lunch. Pedwa bena ika 40 Chandewa nyingi. Chidwa chito nyandewa nyingi. Lakini Mungu natwete muito. Naro ningezi gwita muito ni more than 1000 acres. Na kinwe gintu kira Meru boije na ikon kwenda antu bano dimenti bamenya na ba Meru County. Nonto rianda ari chama no mito accommodated people from Igembe. Na kuru bara bampendeta muri ba monkana ri bantu mairaga antu bambera ndake kwa kunda chai because I helped them during that time. Muito joeto joetita mon Mount Kenya Forest. Na kinywa rianda etre Mount Kenya Forest kuino kwitha kwina moorland. Kutimiti ikieni yake yobungwita land. Na kila nchiri abirabire jano imbiti na ngombe cha masa ko Meru beto ba combo take advantage muito juju yetu juyaja inkurukia land ko ni ndendi ko ndina ndewa cia kwegana ndina ndewegana ndina dupegana already dupe nkinyetie ndirari na cio nkuruki egana riu ndina ndina chinya 1000 plus not it is achievable in just commenting standards. So Nandi kunkedwa ndina daily farm, bull fattening na poultry farming. Nandi tugeje unande bull farming na ngondo yoko kwa. Na dopas. So kuna aspects ile ya kukwata milimo na mwito. Yes. Na uko ndina daily zero grazing itumara na kwena hiyo kuleta. Yes. Utona je kale to kwatike farm. Ikale to kwati ukenda kuda kutina standard seti. Na utino ngombira chicha muito ukenda itwana na chiae na chia daily. I will make sure that that are separate na already separate. Chia muito chikara separate na alafu ingi kada chi separate. Na alafu kwena treatment ya ngombe chionde. Ombelnya chuma ngombe chia kwa chita chia muito. Na ngakonia chio achitaka. Kwenda wira to mtambere machu prevent magomba. Mirimu ngombe ichi chionde reta wingomba. So mbere ngombe chiako chumari chimutichindano eu. Itirumbo ikigomba for 3 months. So gatheria only for the 3 months nkambo chi vaccinate metu and the like na mbilo chi control rete mirimu era. So it's all about control. So tunyanto baraba teoria de muito ne adefuta ndo modi cheta no. Abada bari de muito ne. Barabe na lumpy skin ni gwata ngombe lumpy skin na taba eta muito. So the control ira tatu kutonya ayaja no umata mono. Nto tira sima murimo jojure tu ngombe iri gwita muito ne. Murimo jojure jureta weni mburi, jure tu nguko, jure tu so many other aspects. Jureta weni nyoni. You understand? You can't control most of the things iri kwa happen ni aguru ya ngombe. But what I want to say is that okay, the when a formula or vaccinate during the late time, I'll make sure no follow those kind of stages. We atu ikemeruke kidogo nonto kwigwa rwariro material na nukugunya te kwarerero rwiro ikenda umba kugwata mando rya gwetera mbere tucokerete ni Wero TV. Meru bwe tayari Jumamosi tariki 17 kampuni yokinyaniriria retongeretie Kenya Safaricom bagwatanite na Weru TV na Weru FM ibakoreterete murumo hatari gutigira twinde turi na thimu injeru chekinande kenda tutatigiro nyuma nentu kwikethro yuzuri mwago rwimbo gikeno na mwega jama ingi kuma kwa Safaricom njo uwatane na njoro cha Weru TV na Weru FM mwago ne juju ja MC Dash, Empress Rita, Captain Godi the Patron, Mwenda H the Pilot na DJ Denny. Njo ukenera mwago juju Safaricom uchokeria ukiria mutorera jwaku na endo bwaku amuna kuigwatira iye wankabo kuma kwa Safaricom.
na bwa gitumi buru njo ugwatanire natwe ukiananire natwe na kinya umenye ni kinuntu Safaricom bagutwira maisha Pwani Digital. Rikana ni Jumamosi eji ntariki 17 ara stage ya Tuskys kwambira thainya charukire ugakurukirwa. Safaricom, simple, transparent, honest for you. Eje ni Wero TV. Kichunje kebere na kemuthia kiri kiumeki kiragiri kithomo giki kia murimi Charuku twetera mbere kuthoma na Mheshimiwa Caleb kiri mantuzege urethi ba ng'ombe atwetera mbere turekirie. So alafu nandi twatonyera unkwenda turekie nandi topic ya fattening na so muthemba jwa ndewa ni iria mbuga ira tiumite kiri izi icio ku fatten kana ukagura ira iringi type wingi Rainde thithia ira cia kugura na kiure kiuge kiaga muno kinywa nuntu ng'ombe ira ciumite ki ng'ombe ici it is sustain mwitone. They are more expensive. I've tried. Nuntu niyo ng'ombe iri karuma ka ng'ombe ka kaumite ki ini umbrella na ndiko therwa mwanya jwa umbrella na kienyeji na ndizi umbrella cia gichungu ugendi kuona mantu amanene ng'ombe ukenda ita kilomita 1 etikinya etiuma ikinya a kilometer it can't make, lakini iri masafa kilomita 10 gwita na guchoka itithia na thinewe ya na ndi thainde ndi ku make uchi asaiwa ichongo chwa muno ira mpambiriti achunya nto me brindi bwa gara kini nkomande na chio and by the future I want to do saiwa chido ichonko thithia more saiwa now doterwa mburi na ng'ondu na chio utagetete chi bado chichia fattening utemanto jeria ngani kire mburi ndina mburi cheria na ichio kamo in fact oni aja ujo ntorene ya kurubaba kugatwana bejereria ya mburi utheri bugen kwithwa na rito inya ithano ndina kana geru kana neria wakamteja nani utheri kitwana ndi twa riu utheri ya mburi nonto na ku for now kwanza nutritious munoke but I've also started a project ya municipality Nandi ya community kwa to the project ya mburi area ende una de funded ni a different organization unamonya slum method. Yeah, we are doing that one is set up kenana tumara na uome ko to the very model ya area ya mburi from the community bako the around 40 mburi area. Wow, nice one. Na yankuwa kaja nega kuikare na inspiration. It was an inspiration from nothing kama unangatu kinyatu na bado na ndio kuja umekulia na hiki haza uzu now to municipality ije na eme ato mometa urban farming yes. So how does your farm qualify to be urban farming? It is urban farming non toni intena space mdajoaju ya antijo wati ngango andimiro bato kuona ni yeah which is true meme hata wanaja kudhiuruka itobwa kwota katu gikwota mea ule mada ya kudhiuruka ng'ombe kwa yeye kwa ng'ombe ne aja na kinywa nto aja kwari ng'ombe 40 oni utiona ngari reteteria wakwa iria yankuria na arue iria last year that to qualifies it to be urban farm ati utino nkuitaniria na area utino nkurimeria utena nindo goko no utema angena mamuro atemethare utithara ngutema in fact ukeja korigara no ntutimeza ku ng'ombe chieku tinga wa kuruka ngeti no akuruka mwanka nyunjure yokethiria ng'ombe. It is urban farming by virtue of fact that finsirankoa irirankoa ile last year tenda thithitie in January last year and now to May. It tells you that we can manage our spaces. Na ndendi kumara mbira ntu betu bara be town ibati kugita town bare na the reason why ndadithiria nda challenge kagite na campaign
ndiguta ki one of the interviews ndauga uninga itana ntupe tukurithia modern farming andu bambira thi ingoroba nkamomora na some hated me for saying that but it was important to say it at that time nuntu ije ndaugau nkachivu na ndina arua antupe tukwe wonton the dairy farming and they are doing also idatu inidano and they are doing well ng'ombe tuga irija 1 acre in 1 year ng'ombe mo na ndathi ng'ombe 10 wamenyichirite ike 10 tia mpembe ndene mwaka juma so it is a matter of ugo kumenya ri ng'ombe ngana wina cio na ukaibanga ndene mwaka juju mwino geita ike ko you know logic ya kulinderia kenini yes olinda ikadhati umenye ng'ombe 30 for 1 year so na ndio kwa eka 15 chungana for but na ndino kwa na ndingo extend na ndio because of that you don't kongerete lakini ile nanda thithite last year tikathira June this year twambire na ndikuthira nanda thithite this year thithire kaire mbuga next year June so it just tells you that it is all about planning kinywe gintu grampendo kuria na ikon kwenda antu betu bumara na ru ikaba tuchikire mbasi na twitita mwana Nairobi na antu bara be Kiambu Nairobi inale mei aban setup ere aban setup yonde iri aban setup na taba kumboria ng'ombe mtu akakamala ditangiri that's the biggest question atu bati uchuria my brother oninkeji kwezi kugura ng'ombe izi ndetera kwa mutano omwe itangu gya KLA and this young man is doing more than 1,000 liters lakini undi na space nene kiwe ni yango robe ng'ombe first floor na second floor ng'ombe ya chingo robe ni ilia yes ikoro mweria I'm telling you Kenywa it is a mindset yanto betu na ndeto ambi kuthugania na mapi that weru na ugwe murimi saruruko mwambiti na ndikuthithia umwanka nto betu bakambi kuthugania ora bombothithia farming in a different way nunto technology ratu ino na arue bati kuthaite tha irianto na that tubati kutha complain all the time by the to our space environment yetu emiru ni the best na twithwa no tu complain kwa nto bena ika magana thatu nkarigara ichi ai bena cio kwa mtu ina ika 10 bakiri au akiri acheterete kugia ika 20 kenda thithia lunch so it is a challenge ki ona ogwe at least we show these people that I can do me I'm doing more than andoga 20 I'm doing more than 250 liters in a single day na ge 250 nyoko ge 200 liters yako kuna minimum ero itaraira kendo mbotara hesabu yako ango kwera uma me in terms of production murimi ura we miro I think I'm the key top 10 adagwe chabuto gutara naira in terms of costing itiaga au onde ndo nuntu ke rikwithiria murimi ura ukama litemwe ki ng'ombe jeje etumira chiringi 40 kukamai litemwe endo ni I'm trading at 20s na ndende ko menika ina memonka 15 to 18 shillings nandi sabuliro nkondo tuira atiri na te ugomboka malitemwe na chiringi 20 na ina mtu ma na tato tize to kama litemwe na benzina omenya Kenywa nuntu kome sorry omenya kome nuntu ri ugatega na biro kurera byo ng'ombe nenda concentrates ikenda daily meal buga daily meal na 2500 yes nkunie emwe athawe na ng'ombe ijiri ni riri daily meal a 1 week ko bati ko divide 25 era na ng'ombe ijiri no ataga costing en tuko emwe bire ko thithia ata kwa ntu bagura he na bagura syringe ka bagura mate you need to know how much you're feeding kaimbe chingana utumira gwita kugireria kureta nja otuo gitanga witumira stima ngana ruji witumira rwiko no kwa ruji watura rwe clean ruji witumira rungana antu banguge oni kira kiombo kumakia it's a small farm lakini ndina ndakainya it's a small farm ndina ndakainya ndo ndina muthakoro rithe ya ng'ombe cia muito ndina ndakaingi turi kumenyera ng'ombe iko na likinda kaira unia I spend more on them nkuruki on the fins ndo fins itu athiraniria acio irio bia kuthithia bikwenda bina challenge na ineni ngwandi na challenge you ntirombo maintain the high standard ila mbuga unga na baba bitogura tutrombo kinya to that level I'm trying to get there
kuna ndi kuronka agura na kadithia machabu jako kaungania bukai na ndiko ka reduce the cost irangura tha tumera nkunia 30 nka reduce kiatho chie 10 ki 20 nkunia ngetho ankuthithia chiako ni kachabu kau ikonkwenda tukinya kwingi twita TMR total mix ratio eng'ombe total mix ratio igutara ng'ombe ji ingikaire orimwe erumeria ringana concentrate ngana na nutrient ngana area rira tukombothithia total mix ratio eng'ombe chietu kwithirwo tu nenkera thara na syringe riu urumia mutu ukeja kwithwa wirumia gintu kimwe kigwate ukikire murano ukana kikire murano rererwe kari itherwo ya total mix ratio ithithitio ngano chukari mutu na bionthe ogitro gitairwa i cake tatu tutrombothithia that one as a farm and we are almost there nonto mturogeretie mbonete farm mtu moito wa Sudi na nara o Karabati ora na kuthithia total mix ratio na kombi kuthinenkera ng'ombe irio bithithitio machine bikario dairy mill. Wow. Na ndio tubati gukinya thatu nonto thai ukeja unkena ni achieve total mix ratio ora nthithaia mbija nkarumia dry matter kilo 5 nkarumia syringe kilo 5 nkarumia dairy mill kilo 3 riu nkonga so what ora nkuga atubati gukinya tu a level aria ugotija ku inyo thore mkumia mdogo no utarese bure inyo lazima uwe na mashini kwe ure na mashikumba kuthia mashini nathithia indi ugona ndukethwa wine chaburia kumenya mutu jongana obati urumia syringe ni ngana na dry matter. The reason I am not mentioning on Dara because me I've never kinya igwetwa kweji marito koi weki ni ugenda ngweta manto marito ja Dara ayo twetha ngwira koi kweja Dai what I'm doing kintu kirango thithia kithongi I'm doing what we call I'm transitioning from corn syringe to moya sweet sorghum. In fact, the indicate sorghum almost 5 acres. Gango alikugeria cho this season yetu bure tutharimite u. Nethera ni na yes. Ukompe na mpempe. Na mpempe. Ntengathi ng'ombe ithano ukompea yune. Yes. Nontu nio moya in advantage nyingi ngurukia mpempe. Ikeja kwithwa ina the same levels tia production ngeta ki moya. Nonto eke moya egeita more than 15 hectares in terms of tonnage. Eke mpempe iteta mononi almost 10 ka 12 no watangu kwera my brother mena ndio moya wataka kibua kina sukari iria ithero igi content area kikira nyingi kurukia kikon yes. So nande I think make to more kinya kwina mathazwera ba kunda uchurubo mu yake untubweria kuna unu gintu kirankwenda tuthithia na ikyo tuthithia ja thai mberi kwaraniria mumiro tumwire na nditu kwambiri kuna mama because of our cooperative society yetu ile tuongeretwe hiyo Kitonga. Yes, Kitonga is doing a very good job. Nonto thai tu you are the best na ndabati kwambi ku empower arimi baka menyimbi babati ku reduce ayo production cost ya production inputs nonto ria tugakinyau twatethia murimi 100%. Tukwenderia na 50 shillings but tumenyerite moni tuimi kama na ambe tinga by the way you nani nwese bure tutamenya buru mwashi na ndiro tutara na maybe before the end of the day twagerio ritara ibaka sana nuntu bwa kanya kau twetha twina mheshimiwa Karebu mheshimiwa municipality ndene Meru County indi nkuona jaro ariru rokauna mbunda nuntu na ume bo bunene sana nenguthika no gweta na mbere akwaega nimbije mono ari thiba ng'ombe ibenda kugo maume mwanya na ume bo bweru tutienderie nyeki kingi